Šesto ispitno pitanje u ovom drugom delu matematike 2 je određeni integral, definicija i osobine. Da bi se definisao sam određeni integral, najpre je potrebno definisati neke pojmove koje će nam trebati za tu definiciju. Prvi od takvih pojmova je podela s nekog segmenta AB. Neka je naime dat segment AB, evo recimo ja ću ga ovako obeležiti, ovo je naravno x8, i sad treba uočiti tačke x0 do xn, ja ću ih pisati plavom bojom, dakle ova tačka A je zapravo x0, pa zatim x1, pa x2, zatim x3, x4 i tako dalje i tako dalje. Tačka B je xn i ja ću ovdje samo pre xn uočiti još xn minus 1. Dakle, ovo je konačan skup tačaka koji predstavlja podelu ovog segmenta zato što je svaka sljedeća tačka veća od ove prethodne. Dijametar podele je dužina najvećeg podsegmenta. Dakle, ako uzmemo svaku od dužina, ova ovdje dužina označava se sa delta x1, pa zatim to je x1 minus x0, možda nije loše i to da napišem, delta x1 je x1 minus x0, pa zatim ova sljedeća dužina je delta x2, delta x2 je dakle x2 minus x1, pa idemo dalje, ovo je delta x3, pa delta x4 i tako dalje i tako dalje. Ova posljednja dužina je delta xn. Sad, najveća od svih ovih delta xi je dijametar podele i označava se sa lambda od p. I povrh svega ovoga, istaknute tačke su tačke ovih podsegmenata. Dakle, xi1 će biti tačka, proizvoljna tačka između x0 i x1. xi2 će biti proizvoljna tačka između x1 i x2. xi3 između x2 i x3, dakle ovdje ćemo xi4 i posljednja od takvih tačaka je naravno xn koja se nalazi između xn minus 1 i xn. I sad podela segmenta tačkama x1 i x2 do xn sa istaknutim tačkama ovim xi naziva se podela sa istaknutim tačkama naravno. Idemo sad na definiciju određenog integrala. Neka je data nekakva funkcija f i neka je p xi podela sa istaknutim tačkama, dakle baš ovako kao što sam objasnio malo čas. Ovaj zbir naziva se integralna suma funkcije f za datu podelu. Da vidimo o čemu je reč. Dakle, isto kao što smo malo čas objasnili podelu segmenta sa istaknutim tačkama, dakle, ta podela se uočava na x osi. A je x0, x1, x2, x3 i b je xn. Xi su istaknute tačke. Evo ih ovdje, uokvirit ću ih namjerno ovako crvenom bojom da bude lakše. I sad, šta su sabirci ove sume? Pa sabirci ove sume su zapravo izrazi oblika f od xi. F od xi1 je ova dužina. Dakle, vrednost funkcije u tački xi1 puta dužina delta x1. Zapravo, f od xi1 puta delta x1 je površina ovog plavog pravogonika, šrafiranog upravo sada. Možda bi bilo bolje da ne pišem opet ovo p, da se ne zbunimo svi zajedno zbog oznake za podelu segmenta. Šta je drugi sabirak? Dakle, kad je i jednako 2, dobijemo sabirak f od xi2 puta delta x2. Šta je ovdje u pitanju? Pa f od xi2 je opet vrednost funkcije u tački xi2, a delta x2 je opet širina ovog pravogonika, pa je i ovaj sabirak ništa drugo do površina drugog pravogonika. Dakle, integralna suma funkcije zapravo predstavlja površinu svih ovih pravogonika, čije su, da kažem, krajnje tačke podele p, a visina pravogonika je zapravo vrednost funkcije u ovim istaknutim tačkama xi. I sad, šta ćemo sa ovom integralnom sumom, odnosno sa
površinama svih ovih pravogonika. Šta se dešava ako počnemo da ubacujemo sve više i više tačaka u podelu, odnosno šta se dešava ako dijametar podele, a to je dužina najvećeg podsegmenta, teži nuli. Kažemo da je funkcija integrabilna na segmentu AB ako postoji realan broj i takav da za svako epsilon postoji delta, da za svaku podelu važi ova implikacija. A šta ovde piše? Pa ovde prosto piše da za proizvoljno malo delta, odnosno da za proizvoljno malo epsilon postoji delta, tako da je parametar podele manji od delta, a da se integralna suma ne razlikuje od tog realnog broja i više od epsilon. Zapravo, da kad počnemo da ubacujemo sve više i više tačaka, koliko god izabrali malo epsilon, mi zbir površina ovih pravogonika, što je integralna suma, možemo da učinimo dovoljno bliskom nekom realnom broju i. I upravo se taj broj i naziva Riemannov integral funkcije f na segmentu AB. Dakle, Riemannov integral je zapravo granična vrednost zbira površina svih ovih pravogonika kada parametar podele teži nuli, broj a se zove donja, a broj b gornja granica Riemanovog integrala. Dakle, ovo je donja granica, ovo je gornja granica Riemanovog integrala i upravo ova definicija koja je malo čas zapisana može se napisati i u obliku ovom ovde, gde naravno imamo graničnu vrednost integralne sume kada parametar podele teži nuli, sabiraka koji su oblika f od xi i delta xi i naravno kraći zapis i lepši zapis, ono što nam je poznato, zapis određenog integrala u granicama od a do b f od x dx. Uvek je dobro na umu imati činjenicu da određeni integral predstavlja zapravo zbir nekakvih sabiraka, jer će se zbog upravo toga što je određeni integral jednak zbiru nekakvih sabiraka izvoditi i svojstva određenog integrala. Ako postoji ova granična vrednost, to znači ako postoji određeni integral, onda za funkciju f kažemo da je integrabilna u Riemannovom smislu. Samo to i da zapišemo. Dakle, f od x je integrabilna u Riemannovom smislu na segmentu AB. I sad prelazimo na osobine određenog integrala, pre toga brišemo tablu. Evo prve teoreme, odnosno prve osobine određenog integrala. Dakle, ako su f i g integrabilne na nekom segmentu, alfa, beta realni brojevi, tada važi ova formula, što znači zapravo da određeni integral možemo razdvojiti po znaku sabiranja ili znaku oduzimanja, sasvim svejedno, i znači da alfa i beta kao koeficijenti mogu izaći ispred samog integrala. Kako se dokazuje ova teorema, ja ću ovde ukratko sa desne strane dati skicu dokaza. Leva strana znaka jednakosti je po definiciji, ako posmatramo integralnu sumu, dakle, jednaka sumi sabiraka alfa f od xi i delta xi plus beta g od xi i delta xi za neku podelu p, je li tako, gde i ide od 1 do n, a znamo da se ova suma, prosto svojstvo sabiranja, može predstaviti u obliku alfa puta suma f od xi i delta xi i plus beta puta suma g od xi i delta xi. U obe sume i ide od 1 do n, a ovo su ništa drugo do integralne sume funkcija f i g sa istom podelom tačaka p, pa kada ovde pustimo da dijametar podele, dakle lambda p, teži nuli, pređemo na limes, dobijemo upravo ovo što je i napisano u teoremi.
Idemo na sljedeću. Ovu teoremu navodimo bez dokaza, dakle ako su f i g integrabilne na nekom segmentu AB, tada je i njihov proizvod integrabilna funkcija, apsolutna vrednost jedne od tih funkcija je također integrabilna, recipročna vrednost je integrabilna, ali samo za slučaj da f nije nula na segmentu AB, to zapravo piše ovdje, jel? Apsolutno f je strogo veće od nule, i f je integrabilna na svakom podsegmentu segmenta AB. Idemo na sljedeću teoremu. Sljedeća teorema, vidite i sami, ako je tačka C između A i B, a funkcija f diferencijabilna na AB, tada se integral od A do B, f od x dx, može razložiti na zbir dva integrala, gdje prvi ide u granicama od A do C, a drugi od C do B. I ovaj dokaz sledi ponovo iz same definicije određenog integrala, dakle iz ove integralne sume. Naime, neka je podela P podela koja sadrži tačku C. Dakle, neko x j je jednako zapravo C. Tada, ako predstavimo ovaj integral preko integralne sume, dakle imamo od i do 1 do n, f od xi delta xi, to je ova prva suma, jednako je sa desne strane, dakle uzet ćemo prvo onih m sabiraka od A do C, jer ako ovdje imamo tačku A, tačku B i negdje između tačku C, pa tačke podele, ova ovdje tačka je xm, B je xn, a A je x0. Dakle, prvo uzmemo u integralnu sumu prvih m sabiraka, možemo da napišemo ovdje, to je sigma, kada i ide od 1 do m, f od xi, delta xi, i zatim uzmemo ovih preostalih n minus m sabiraka, dakle imamo sumu, kada i ide od m plus 1 do n, f od xi i delta xi. I sad ova prva suma zapravo predstavlja integral od A do C, f od x dx, a ova druga suma predstavlja integral od C do B, f od x dx. Zato sam malo čas i rekao da je vrlo bitno imati na umu da je određeni integral zapravo jednak integralnoj sumi kada parametar podele istini za volju teži nuli. E sada, zašto parametar podele za ove dve sume teži nuli? Pa prosto zbog toga što je najveći podeok podele za integralnu sumu levog integrala je istovremeno i najveći podeok jedne od ove dve integralne sume sa desne strane, a to znači onda i da najveći podeok ne može biti veći od parametra podele leve strane. Samim tim, kada taj parametar podele teži nuli, ove dve integralne sume teže upravo ovim integralima. Ako nije jasno ovo oko parametra podele, dakle mi imamo parametar podele, a to je najveća dužina na segmentu AB, neka je to ova dužina, sve ostale dužine su manje. I sada kada ovaj teži nuli, tada će i svi ostali podeoci dužine svih ostalih podeoka težiti nuli. Pa sad kako je C ovde, između A i B, svi podeoci između C i B moraju biti manji od ovog podeoka, jer ovaj podeok je najveće dužine na AB. Samim tim i svi ovi teže nuli. Idemo dalje. Sljedeća teorema kaže da ako je f integrabilna, takva da je pozitivna za svako x iz segmenta AB, tada je određeni integral veći jednak od nule. I ovdje ne bi trebalo da bude nikakve zabune, jer ako ovaj integral predstavimo u obliku, opet kažem, integralne sume, f od xi delta xi, gdje je i od 1 do n, sad po pretpostavci teoreme f od xi je veće jednako od nule, a delta xi predstavlja dužinu podeoka. A dužina podeoka je pa x i minus 1 i ovdje xi, dužina ovog i tog podeoka je veća od nule. Čak ne može biti jednaka nuli jer su ovo različite tačke. Dakle, svaki
od sabiraka je sigurno veći ili jednak od nule, pa je i čitava suma veća ili jednak od nule, što znači da je i određeni integral veći ili jednak od nule. Možda sad nije loš trenutak da napomenem jednu osobinu koju sam zaboravio, a ukoliko zamenimo mesta granicama integrala, tada se menja znak integrala, dakle integral od a do b f od x dx je minus integral od b do a f od x dx i ova osobina opet direktno sledi iz same definicije određenog integrala, jer ako je ovo segment AB i ovdje recimo neke dve tačke x i minus 1 i x i, ako posmatramo integralnu sumu leve strane i ako posmatramo integralnu sumu desne strane, ovi sabirci delta x i su različitog znaka. Jer ako gledamo od a prema b, delta x i je veći od nule, tako od x i oduzimamo x i minus 1, ali ako gledamo s desna u levo, tada su ovi delta x i negativni. Odakle zapravo i sledi ova osobina određenog integrala. F od xi i su isti za bilo koju podelu, tako da znak minus proističe samo iz toga što su delta x i negativni ukoliko integral posmatramo u granicama od b do a, dakle s desna u levo. Idemo na narednu teoremu. I ova teorema je, da kažem tako, vrlo logična, dakle f i g su integrabilne i f od x je uvek manja jednaka od g od x na ovom segmentu, tada su i određeni integrali u istom poretku, da tako kažem, pa ako imamo na umu da je određeni integral zapravo zbir površina svih onih pravougaonika, kako je funkcija f manja od funkcije g, evo je funkcija g, evo je funkcija f, onda će zbir površina svih pravougaonika sa istaknutim tačkama, za funkciju f biti definitivno manji od zbira površina svih pravougaonika sa istaknutim tačkama za funkciju g. I ovo, opet kažem, direktno sledi iz same definicije određenog integrala, zapravo sledi zbog toga što su svi sabirci f od xi i manji od sabiraka g od xi i u odgovarajućim integralnim sumama. Idemo dalje. Posljednja teorema u ovom ispitnom pitanju, dakle f je integrabilna na segmentu AB, m je najmanja vrednost, a veliko M najveća vrednost funkcije na datom intervalu, pa mogu bi opet onu sličicu koju smo imali malo čas kod definicije integrala. Evo te sličice, dakle veliko M je najveća vrednost, a recimo da je ovo najveća vrednost, dakle ovo je veliko M, malo m je najmanja vrednost, ovdje je meni sasvim slučajno to baš vrednost b, ali dobro, nije ni bitno, dakle ovo je najmanja vrednost i ova teorema kaže da je malo m puta b minus a manje jednako od integrala, manje jednako od veliko m što množi b minus a. Šta zapravo predstavlja veliko m što množi b minus a? Pa b minus a je dužina ovog intervala, a veliko m što množi b minus a je ništa drugo do površina pravougaonika čija je visina veliko m, a dužina je b minus a. Dakle, to je površina ovog pravougaonika. Ako bi htelo ovo da se lepo uokviri, ja ću sad pokušati malo ovo da prevarim, pa ću ovaj pravougaonik da prenesem dole gdje mi treba. Dakle, ova desna strana nejednakosti je zapravo ova površina. Evo ga. I ona je definitivno veća od površine pravougaonika čija je visina malo m. A sad ćemo i nju namestiti. Evo male površine ovog manjeg pravougaonika. A integral predstavlja površinu figure ispod grafika funkcije i očigledno je da je ta površina, da tako kažem, ispod grafika funkcije f od x, ova ovdje površina, manja od površine crvenog pravougaonika, a veća od površine zelenog pravougaonika. Zapravo, ova nejednakost sledi iz definicije f od xi i delta xi, kada i ide od 1 do n, jer najmanji sabirak je malo m, pa je ovo sigurno veće od sume
malo m što množi malo m puta delta xi, kada i ide od 1 do n, a manje jednako od sume veliko m delta xi, kada i ide od 1 do n. Kada pustimo limes da delta xi teži nuli, s leve strane ćemo dobiti baš ovo, a sa desne strane baš ovo. Jer malo m ne zavisi od x-a i ono može da izađe ispred sume, a zbir dužina svih ovih intervala je b minus a. Slično tome, veliko m izađe ispred sume, zbir svih ovih sabiraka, kada ide od 1 do n, je b minus a dužina upravo ovog segmenta. I odatle direktno sledi, naravno, tvrđenje ove teoreme. Toliko što se ovog ispitnog pitanja tiče. Hvala na pažnji.